Mateo o capítulo ekwila kwana. Koloneke byacho ombyali Herode wayeba oluhimo lwa Yesu. Yuwa popyala kwenjeba yeha ati, Yohano upapatisi wapinduka kuwa kwa lufa, ocho akashiriri lunene. Momo Herode wakwata Yohano kwenje wo kuta lokuyika vokayike okusanjwisa Herodia ukai wamanja ye Filipo. Omo Yohano apopyala Herode hati, ove okukala la Herodia esungako. Herode wayongwile okuipa Yohano pwai wakwata usumba wa wingi omobati Yohana uprofeta. Haimo lumwe keteke liunyamo wa Herode, omola Herodia ukai wachilila kwa wasoavo nje wasanjwisa Herode. Ocho Herode walikuminya lokulisila okwecha kufeko choshi apinga. Ufeko watutuminyiwa lainaye okukumbulula hati, ngapele apa pochimanda utwe wa Yohano upapatisi. Kwenje soma wasumwa, pwai omawalisila kwenda okusokolola akombeba ye, ocho watumila okuumwiha. Okuti watuma okutopwisila Yohano okayike. Kwenje utwe wa ye wanenenwa bochimanda. Waechiwa kufeko leye wotwala kwinaye. Olondongelya Yohano vyeya vyayelula ochivimbi chacho yuva chikenda. Noke vaenda vasapwila Yesu ndomo chapita. Ocho echi Yesu achiyeva watundako waendela vo watu waenda vekala soko kulika. Pwai echo manu vachiyeva vatundako vaimbo kwenje okukwama vapita posi. Ocho echi atundavo wato wamola uwingi walwa kwenje omo. Abakwatela ohenda wasakula olombe vyao. Echi ekumbilia enda olondonge vyaye vyeya kokwaye viti, muno vekala soko kwenje ekumbilia enda sandula omanu ocho vaendeko vambo havalila ndela okulya. Pwai Yesu wapyala vo hati, kavaindi enemwele vahi okulya. vapopyala ye vati, tukwetelika olombolo vitano lolosi vivali. kwenje ye hati, vineneli. ocho wasapwila omanu okutumalako wangu. Kutambula olombolo vyacho vitano lolosi vivali, waimbao vasokilu kwenje wavipandwila. Noke wavitimbula lokwecha olombolo kolondonge vyaye kwenje olondonge vyecha komanu. Yu valya vosi kwenje vekuta. Kwenje vanolapo ekwilyo vitenge ko vitenge vivali vyeyuka ovimalang'anya vya supapo. Avavalya vatela olohuluka vitalo vya lume akailo mala kavatendiwile. Tuli vamala wakisika olondonge okuwila vo wato okulivanga okuyoka osimbu eye asandula owingi. Echi asandula owingi ocho walondako munda kulika halikutilila. Echi chalinga ongolosi haiko asyala lika lyaye. Pwai watu wakala vokati kokalunga kwenje wapungwa lakimba momo ofela ya watateka. Kwenje kuteke kochipacha kwana eye weya kokwavo endela kilulio baba. Echilondonge vyaye vyomola endela kilulio baba vyayokoka viti, Ocho chilulu kwenje valiyula lusumba. Aicho Yesu wapyala vo hati, Kolisiko ame kokayokoki. Petulu wo kumbulula hati, Anga nda ove mwele manginye okutinjia kokuove kilulio baba. Yesu walinga hati, Enzu. kwenje Petulu wo kutundavo wato waendela kilulio baba okwenda ku Yesu. Kumola ofela wakwata usumba kwenje wafetika okubomba. Yu wavilikia hati, Anga la mopele. Haicho Yesu aimba okoko kwaye kwenje wo kwata. Yu wapopyala ye hati, Okwekolelo litito. Wasumaila nye. ocho echi wawila vo wato ofela ya emuha. Kwenje aba bakala vo wato vofendela bati, Ochili ove umona suku. echi bayoka veya kongongo ya Genasara. Kwenje echi alume bacho volimbuka batuma kofeka yili sungwe lavo kwenje vonenela vosi vavela. Vopinga okuti valamba ng'oko lunjenjelo nanga ya ye kwenje vosi valambako vasakwiwa.